Teman-teman, mau belanja sama Kimi sama Justin. Agak dingin. Kalau angin kenceng dingin. Cerah sih, cuma dingin. Så get Kimi? Vill du mycket kan Andrea ke? Tycker jag kan hålla. Tycker jag kan hålla. Get schön. Okay. Nur wenn Wind kommt kall, oder? Angin kenceng. Dingin. Guck mal drüber. Dunkel. Regnet vielleicht. Ja, oben ist blau, hellblau und da wieder dunkel. Trauben, Dunkeltrauben die? Ja, grün. Keine. Aprikose. Trockene Aprikose. Ja? Dunkeltrauben oder Grüntrauben? Eine. Dunkel? Percaya. Müsli und Katzenfutter. Toast auch. Toast. Katzenfutter gleich. Toast, Zeug. Nee. Ja. Das ist schon gut. 35 Liter. Das ist 20. Ja, genau. Das ist 35. Reiskimi. Hast du gesehen Reiskimi? Ja, hol eins. Liegt da. Und welche Klasse ist das? Hä? Du hast die erste, die letzte Klasse gemacht. Er ist kaputt schon so lange. Kan man? Habis hujan. Oh, semalam hujan. Mami, das ist da, jeder konnte etwas machen. Zum Beispiel manche gelegen rechts und viele schauen oder so etwas. Aber wir hatten gelegen und nicht was gemacht. Okay. Da guck mal hier auch. Ist fast kaputt jetzt. Nein. So. Mami, das nehmen. Ja, jemand hat Bier getrunken dan einfach schmeißt. Das tut man nicht. Teman-teman tuh mau hujan kayaknya di sebelah sana. Sini terang. Kim ganti jaket deh, udah gak dingin. Atau apa namanya ini teman-teman? Jamur apa ini? Jamur kuping ya? Mahal banget harganya. Was ist das für Pilze? Das ist, ini aman. Eisschwämme heißt das. Ist gut, weil letztes Mal hat eine gebrochen. Ist alles gut, oder? Ich muss fragen, wenn so wieder leer. Ada udang, teman-teman. Itu nggak tahu, setengahnya per setengah kilo sih, 450 gram, 15 harganya. Teman-teman, kue kering gini, rasanya manis-manis gitu. Adanya cuman pas musim gugur. Herbs itu gugur. Musim gugur. Enak nih, manis-manis gitu rasanya. Arahnya cuma pas musim gugurnya aja. Musim lain nggak ada. Mau bikin sup, teman-teman. Mie kuning.
buat makan malam nih. Tadi siang papanya bikin tortellini. Aku keluar belanja, papanya masak. Sore ini aku mau bikin. Ini aku lagi motong-motongin bahannya. Mau bikin sup nanti teman-teman. Aku tumisin dulu bawangnya, terus nanti aku tumisin ayam filetnya. Dikasih ini kucai, paprika, sama jamur. Dan kita tumis dulu bawangnya. Gibt so Katze essen? Ein Stück. Hah? Ein Stück. Ya. Sekarang aku masukin paprikanya. Daun kucainya nanti terakhir. Nah, dagingnya. Sekarang aku masukin jamurnya teman-teman. Udah masuk ke maghrib nih. Sekarang kasih air. Mau kasih bumbu kari ini. Terus penyedap rasa. Masukin daun kucainya. Mami. Si merica dikit teman-teman. Udah jadi deh sup ayam filletnya sama jamur dan daun kucai. Dia monkey katanya. Bekornya. Au. Nadanya 3. Au. Mama. Nadanya Bismika. Bismika. Ich will keinen Kaffee. Nenek I have Bismika. kasih.
Kannst du jetzt mir ein Pflaster geben? Was Plaster? Hier. Also, Weil Mika. mit Mika. Mama. Oh, da ich auf jeden Fall markiert verder. Bist du am Essen jetzt? Bist Mika? Mit Mika. Halo, Ma. Oh, als je die houdt. Aku sih. Mama, love you. Gue tenang bobo ya. Pas lapen ya, main petik bu. Oke? Kimi, Justin, Ja, Kimi, aber es... Kimi. Ja. Oke, naik kusi. Ein Kucing. Bank. Gue tenang, cus. Die Bank ist mit... Teman-teman, aku makan malam. Tadi anak-anak makan mie kuning, sup. Aku mau bikin yang pedas-pedas sih. Jadi aku hari ini mau bikin malam ini buat makan malam mau aku bikin nasi goreng pakai daun kucai tadi. Daun kucainya udah aku potong-potong. Terus aku nyobain resepnya dari anak awak yang orang Bukit Tinggi. Katanya bikin telur dadar pakai kucai enak ya. Nih aku cobain hari ini bikinnya. Aku mau gorengin dulu nih telur dadarnya. Udah aku kasih garam sama merica tadi. Bawangnya aku tumisin dulu. Ini bikinnya yang gampang-gampang aja sih, karena masih ada nasi buat satu porsi. Nah, dia aku bikin nasi goreng. Jadi malam ini aku bikin buat aku aja sih ini, karena suami sama anak-anakku tadi udah makan supnya habis soalnya, sup sama mie kuning tadi. Jadi aku sekarang bikin nasi goreng sama telur dadar nih. Aku tumisin bawangnya dulu. Aku bikin daun kucai. Telur dadar gulung. Buat kelihatan. Telurnya udah jadi, telur gulung. Sekarang aku mau ini gorengin daging. Ini cacing. Nyedap dikit sama merica. Udah deh, nasi gorengku udah jadi, tinggal nunggu dagingnya aja. Suamiku yang ingin dagingnya. Dia yang gorengin. Caci, Femi udah Caci. Coba tol, hari ini dia yang masak. Makan siang terus makan malam aku ganti nih. Ini teman-teman tuh. Kayak sambal. Selamat mencoba ya, nasi goreng kucainya enak nih.